apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Buludog pa'y man to impawit ni Ading Yoli a kwarta para kada kayo, tata. Ano ti kwarta, Dolor, anak ka? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw. Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayun, maya day na panunot mo, anak ka. Nang roon nakit, mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga rod ti madlaw ko, tatang. Ano nga ron amang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak. Kan gumatangak iti mausan. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglakla ko kamot gayab iti tinuno, Dolor. Ay, wala na, Cora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno agprogreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga ro din, ana na, Cora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ay, si Dayo, nana? Adapay nabati abangos kan tilapyas. Gumatang kayon. Tapno sana na masapul nga gluto kayo. Alaman nga raw. Ikandak iti maysa at tilapya. Maysa laang. Tada na panan ni Tata Baguryaw. Alangarod nana. Agtugaw kayo pa. Itaitunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumot kitao iti paraangan da Dolor, midol lakay. Wan makait, gusto mo na iti makitkitam. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya, Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta, naglalaok. anya, maanusan ni Dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka man kititi sa hanggason dita, tagumatang iti sidain ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa kinhatdog. Ya. Sigurado asaan anaimas tila ko da ita Dolor. Saan na naimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawaw mait bakal. Nagatang amin alakok, iso amasapak ngagpalingki inton bigat, tatang. Mayat ano kasta, Dolor, anak ka? Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno, tatang. Adwan tayo, tamang ano agkurang tumanan. Uy na, tulungan ka, anak ko. Isurum lang doon yung taramidag. Di kay madanagan. Nalakalaang teramidan niyo, tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko, tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok, tapno agreklamo da? Sa bagay No adaman pa iti maylawan, amayangin iti ayanda, ay kat maawatan damat siguro daytan, tatang. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo. Maray, mang-reserve kan man iti tinuno alakaw. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, maray. Tamang lumay bosanak. Ado ti lakok ita, pare. Mang-reserve ka lata, maray. Narigat ti maibosan.
Sapay, makasidsidak iti tinuno abangaws ken karne, mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipareserve mo pare. Tama nga numalipatak. Agyaman na, mare. Ay, dagasekto, kalpasan ti trabaho. Mabalin ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, Dolor? Ay nawhaw. Iti anya kumaga po Carla. Kat komportable ak matititugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asa umakar ka kit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah. Anyat kayat mo asawan Carla. Agat tinuno ka, Dolor. Ay nawaw. Day talaan ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti ahong. Naramadam ka day tinuno ala ko ni Dolor Carla. Saan pa'y nanakora? Ay no siyak di si ka. Gumatang ka matintin kwa na. Naimas man ti ginatang ko idi na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado itilako na at tinuno. Ay nawaw. Apay Mike. Narigatan, nana. Amang ano narugit tilako day ta Dolor. Ay saan ba't siguro? Anyat amom ngay nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na. Sakbay amay tuno dagiti lako na. Ha? Amom ka di. Naranaak ijay paradaan itay agsapa nana. Ha? Agat tinuno. Ay nawaw. Hay nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Hay makapadismaya nana. Anya? Ay nawang. Anya ti nakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla, bakit? Anya? Gimatang kapailaang iti tinuno alako day ta Dolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno, bakit? No gimatang kalatta ko maiti bangos, di sinigang ko mati pangrabyanta. Kas na ko nakitain, bakit? Tinuno, ti kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No, di mo kayat. Adumat ti itlog dita. Isupay lang ti anusam asidaan, Amom ka day lakay, ah. Naranaak day di ang mari Dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako na akon. Agat tinuno lakay. Pagbalin ng pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Agtatal na kalatan Sana day tadadaulam kiti katagiti customer naman. Anya aklase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Nawaw. Nangalaam nga iting gatang mo, anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, magano awanin ti pagpuna, anak ka. Adapay na bati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula yan naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tap dumasukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare ti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. Adapay mat nabati aganan siya. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayan da Dolor, Midol lakay. Flat screen na TV, bakit? Apay ka de. Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Kaya ang mga nuganan siya na, iti tinuno ala ko na. No kasta, talaga adakkel matiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, hindi man ta makaperwisyo sa asawam dita, bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno alako na. Anya,
Do abulan nga aglaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang ang nagreklamo ka iti asok Carla bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agak tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding ang sarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amangilako ka manin iti tinuno inton manam. Ay nawaw. Ada ka di parikot itilakok at tinuno, Carla. Mabalin ka di a kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon ngamin ti asok iti balay mi. Kano adayo matibalayo. Kasano ko mapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadaken ka nga agak tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo day ta Carla, anak ko. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya. Kasano ko mapasamak day ta? Ka malumit amitro tinagbaitan ti balay tayo. Kastamat lang ti kunak itay, tatang. Ngam ipilit namat. 2 bulan na yung naglaklako kay ti tinuno anak ko. Italaang ang nagreklamaw. Diyak man amo iti dayta karuba, tatang. Awan lat mangag ko kankwana no di agak tinuno. Apal siguro tinaduma anak ko. Anya ko mati apalan na ngay, tatang. No kayat na kat agla ko mat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang. Ay, bagbaga aman ti asawa midol. Apay ni Carla, nana. Awan latar aramidan na no di makiap apa. Nakitak anapan di tayan da dolor itay. Nagaduman ay nareklamo na. Awal nat sayan nga aramid na day tao. Diyak man mo, no apay akagura na launay ni dolor. Siyang kay baga na pa'y nga agat tinuno ka no ti kaaruba tayaw. Apal na siguro tinaduma, nana. Diyak man amoy tinay tang asawak. Sa bali mo, tugali na. Ay, kasaritam daw, tadi na ululitan tikas dyan nga inaramid na. Ibagam kiday ta agsapol iti trabaho na. Saan adya biyag ni dolor ti pakibibiyangan na. Bakit? Siyak ti babayin mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day ta dolor kan ka. Sana ni Dolor tinangibang kanyak. Ni Nana Cora. Pudno matimbaga. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapa itirwar. Kaibil-bilag ko lang dagita. No agtuno manenday ta adolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan ti agong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinaman nag-aapal mo. Iso nga ura adayo kag maangot mo. Anya? Kasta mo dagiti manag-aapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, adumadan ti customer mo iti tinuno alakom dolor. Wan nga rod na nakora. Taga kabangibang abarangay ti daduma nana. Muray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least tadaganan siyam. Pudno launay na nakora. May mayaton ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta kinaado ti customer mo. Kasapulam sa matan ti katulungam. Adamat ni tatang nana Cora. Alaan na matan uray para paypaylaan no isaw. Ay wun anana. Urayak lang amalpas ti aramiden da pwestok. Tapno na lawlawa. Kan nalaklaka ti aggunay.
No kasta. Pagpwisto am gayam, di rin renovate da. Wala na. Tapno makontrol matlaang ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-ada nga umapal no maamuan na alimawa ti pwistaw. Ay, nanana. Awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawang mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, nana. Pudno ka di nga agat tinuno ay gagagay talaga akasta takasta nga rin tinegosyo balasang kaw. Kin agdigdigos ka may talpasan ti panaglako may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na ken mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakita mo ka titi pwesto ni Dolorita, Carla bakit? Anya ko maita. Mayatan. Makontrol ta sa awam mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manan. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kaya ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam, awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible mat adi mo maangot. Si Kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyaw am iti padamatakaw. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Yung kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor. Bakit? Anya ter aramidan nyo iti ayanda Mari Dolor, Nana Cora. Pinurdi anak. Apay ka day. Anya, nakipurdiya kayo, Nana? Wan. Apay, ada ka di pa rekout. Isumo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Si kalang sabat ti makaangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulora. Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di bali latan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadag iti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables mga raud. Anya? Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Carla bakit? Jable sa kano. Na, tagkatawa ka pa'y laang matakas na. Kasano kuma nagbaling nga Jables? Trabaho mo, ti manguyaw ka damang tatali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Katsi ka, uray piso, pulos, awan maswildom. Kasta pa'y laang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nana Kura, Jables ka. Oo, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit, ngap apalandak lang. Iso akastada. Ay, nawaw. Aping agkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanyak. No, Kita ayam ti kunam nga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay nga abuyaw-uyaw. At nakadimot ti may panlakil mo, ha? ha? Iya po ka. No sakti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Daytang ugalim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito yung pwesto, Carla. Gumatangak man itila ko maatinuno, Mari Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makikita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ga ka di ita, kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka.
Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akasken ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, jobless ngam na banglo. Si kakit di man. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mat ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare. Uray mano adigos, ken mano abangbanglo ti usaren. Narigat a maikat. Anya? Ay, nawaw! Anya man ti trabaho ti may sa atao, rumbang laeng nga irespeto tayo. Saan tay ida nga apalan wenno uyawen. Suportaran tayo kit di dagiti arapa-apda, babaan iti panang suporta tayo mat iti negosyo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marinora, pudno ka ti tinadamag ko. Nagsubli ka nung matan ni ising di tapalayda. Ay wan, Mari Lori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa'y laang nila kay na, kalpasan ti panaglalaki na. Ay, naka-Ameris siguro na, Mari. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na angam, nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na, mare. Di mo nakontento kin lakay na. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora, kidjoy ka mo't. Di bali ata pudno mo iti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat, mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tag-istorya maray. Kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan, si kamot gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agaway. Ha? When now, imbati na kamulaang, iti nang isukatam kan nila kay mo. Isu no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid iti kasjay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan.
Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lori? Ti bagam kit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket ngarawd. San aya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatang. Ay, kuhala kay. Awan day to eh. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Awan ti maaramida. Gaputapod no mo ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manan ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik iti napalabas at awan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misublida pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw, Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. asino manan tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan ang maliklikan? Adalat ta maibaga dagiti tattao. Salinaw tinagkapwam lure anak ko. Ay, tang, di man ayan ti gayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at ti kasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni iseng. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manon kinilakay na. Saan aya, amapali na nakaamiris gay tao, iso nagaway anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso ang nagawid manon di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manakaw, saan anasaya at akat katawaan ti kamalitipada tao. Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaangan tayo may kamartin ading ko. Apay ka ti manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dahita tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta, iso gayam ti dakdakamatan ni ising idi na minsan. Amo pa iti day dya babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya nga iti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada nga min tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manen akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isu talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay, namare. Apay nga min aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay, narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta ang dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gaya manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ang ising.
Adda ka ti masapol mo, manang? Awan matkit de. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalat ta kanya. Sikakit di mo't. Sa anak mo takas ka dagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maritis da pa'y kitde? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan ko maakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di ko ma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak, tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita, kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyamanak ising bakit. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayat nga rod no kasta bakit. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at lattamot ti panakisarita na kanya. kasjaya talaga ni Manang Nora bakit. Sipud pa ide. Nakuna na pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising iti kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kastangar aramidam. Ulitak manan mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yon mare. Awan ti tao a perpekto. Iso an narigat ti agsasao. Tama nga nudumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Kapod no mo tis istorya ak, mare. Wen ngam naragsak ka kaday mare. Panagkunam kadikit na saya at amapan mukat katawaan, wano ibaba inti padam atao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laang ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintro ak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng. Ngam oray si ka, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo't. No sakti si ka, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, kagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyo kit din. Ang
Pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga kada kami. Anya? Kunak tumag, at da ilamlamang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kasta na pasamak. Bareng makaamiris matang. Umay ko man isubli, to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Mari Lore. Ada ka di ibaga, Maray? Nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipádam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, Maray. Sige. Innakon, wan. Apay, mabain ka kade. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapag sa umot day ta, Marinora. Tapay, anya timbaga naken kaaya, Lore, anak kao. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, pundo mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at akatawaan no pagang angawam ti kamalitipada matao? No ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin, di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan, adamat pagdamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumwar tatang. Kasta talaga Kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita, amumon, tirik na ti makatawaan, gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmarites. Nagbalatagkan ka ti dakes, nga aramid mo, anak kao. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da ita tatang. Ay nawaw, anya ti aramidom itay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at manin ano kasta ti aramidom, anak kao. Si kamot gayam, Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, ada ka din ni Iseng, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya ta jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Agkapi ka pa'y, Mari Lore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak, Mare. Sapay prang kati panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men. Husto ka, Mare. Ay nawaw, sika ka di dayta, Mare? Un, Mare. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano pagang angawan tayo, tinagkamkamalian tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakaamiris kan, Mare. Narigat nga minti aging dadalos no maminsan. Wen nga rod, Mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wan gayam, nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, Mare? Ada ka na panan na.
Agsubli ak tulaangan iti ayanda intun malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay nasaya ti pagsaritaan ta, saan atay biyag ti sabali a tao, tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, iseng. Sapay la kumata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan kun akatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimplaak iti kapeta, mare. Ay saanan, nakababain mo't ken kamaray. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta, mare. Ay, nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumr ka, tagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagakten ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa, jak amo, Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapul mo ayakin ko, ana. Alaan mi kumaida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang. Anya kumangay mo ti ambo na kita nga agasawa. No may papaniti kakastabanag. Oh, Auntie, napaulimag kamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po'y nga ilutlutaw. Amangan kunak-nunak sa matan. Nagado ababak nang dita. Ay nawaw, nagadumanan ngay bagbagam dita bakay. Kasar mo aya. Nadamag da siguro, ti may papaniti pada maninang iti kasar. Ngay napapam iti napalabas sa tawag. Ay, no syaklaag. Saan abagay na adili na kenluwais ti agbalin aninong kaninang iti kasar? Tsaka mo man no apay akay kayat da nga alalaan dagita nga agasawa. Apay kumaasaan, kitsuki damit timan dagiti agkas kasar dito'y lugar tayaw.
Pangalaan da mo nga iti regalo da. Nasakit ka di tinakemaw, tasanda ka nga inala ni Joyce aninang iti kasarda, bakay? Anyagay ko matibibi ang kaw. Uray sa anak anapilay, awan nasakit abakrang kaw, Noel. Umapal ka lang ngamin kin Adelina karuba tayaw. Anya ko mati apalak kwa na nga. Una, tauray no sanda baknang. Adulat tamat dagiti mayat amang ala kadakwada, kas ninang kaninaw. Sana kasken ka, alabas-labasan dalaan. Anyang aminin ti masapul mo, Joyce, balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Wan, da kayo ka ni Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akada kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Maalamat tan, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi idi saan aya. Ay na, nakababain nga min, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo? Ay nawam, saan mo't aparikot dahit na auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Kan, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa ni Uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listaan na, auntie. Ibagam ka ni uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Naa, anya manang ipakas daawam baneng anak kau. Luapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damaba nang nututuusan na pobre na pahingamda tao. Wunat nasaya at ngamain ti ugalit ang agasawa. Kan kas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak kau. Katsak, dakesak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang. Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramitam iday. Amangan no isupay ti may sa makagapaw. No apay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak kao. Anyat kayat mo nga isungbat ko aya. Kasla nakababayin mo nga minan, Adelina, bakal? Ang mga numaopay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang nga rod kwartata. Iso kano ti makaam mo iti isuot ta. Awan na nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalo ta. Kaya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat dayjay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa banay nga nakaw. Uray la umatidug tatenged mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaruba tayon samot man ang ti sipsiputam dita. Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkataway jay banayng. Ay, may mayatlatan ano cash nanang. An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo at atarak nun da. Mayakit dia, tapangrugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce samat ti limabas iti paraangan tayaw lakay. Iti ayad da pa Luis tinagturungan na. Anya ti naramid na ijay.
Napandayin tulod ti kawas nga isuot na parilwes inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinanggag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, Baneng. Nanganak da pay laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si Kabaneng. Diyak magustuhan day nga ugalim Anya ko matibibiyang mo, no may papaniti day tabanag. Kat kwartamot da Joyce tinaramat da. Wen ngam nakababain ti agbalin ani ng kaninong no si kapay laang ti gastusan da. Agsardeng kan! Masakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam Adan sa ti sa ano ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman itay nanang. Ay nawaw, apa yan? Daka sa kanayon ti rumrumwar itingiwat na nanang. Anyan tulangan ti panunutan dagiti anak may. Numangag na ti kasjay abalikas na. Day tamot laang ti jak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon kumatabagbagaan, ngam di nakipangpangag. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak nakam na. Nauma? Ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma iti kastang aramid mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbabaka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Ay niya kalakit di mo ay anak ko. No makorektar ti dakas nga aramid mo. Sinadagos ti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning nga aya. Ay nawaw, mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya? Un atap no adaganas na lakay. No saan da ngay ang magustuhan? Sigurado ang magustuhan da, si Kakit Dimot. Nangina nga tati Burias. Huwag magkidi Isagana mo tan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapa umayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod kadata iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi kapay agdigaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Na, Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias! tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasakaw. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi, mati mapampanunot da nga irregalo. Katsi ka. Ada ka di magtiregalom ka da Diyos. Apay kumamang tadak iti regalo ngay, kat sandak mo't nga inalaan ninang da. Pudno ngagpaiso ti atap kaw. Nasakitin akam mauta ni Adelina kan ti asawa na laang tinaladaan ninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da kaninang, kat kasta mo ti ugalay. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka kadima paniti kasarda Joyce. Baning bakay. Masadutat. Ay nawaw. Kasi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. At asamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan, mate. Talaga lang ajak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat
Nasakit tinakamaw. Tasaan da ka ngay nala ninang iti kasarda. Mabinado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat kag balin aninang. Ilibak mo pa ilang nga main. Hit madlaw may. Ni Adelina pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. No saan da ka kayat nga alaan aninang bakay. Maragsakan ha, tanakaumay kayo iti espesyal nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw. Awan ti anyaman na Joyce. Jakmat makita ni Auntie Baning. Saan nga imay? Abay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na Uncle. Wala, talabas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na na, tati karuba mi lang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na Uncle. Uray libak na, amuklat ta na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti apala na kanadili na kaaruba may. Kinapudno na Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabangibang a barangay. Ay Wayne, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na ninang. Sana masapul nga agpasensya ka Joyce. Maawatan kayo. Narigat nga agpaisaw, lumadadail ti special nga aldaw yun. Agyaman naklaw na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun timabain ka na kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, ta isupay apang rugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta? Uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito lugar tayo. Kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mila unay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo ka ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat mo, baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amay at tiisam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ti bilin dalwis kan Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. San kumatasalsal sudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnak. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan ka baknang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak kaw. Guilty ka!
tugaw kamantag sarita ta, baning bakay. No may papanmanan dayta iti ninang kaninong iti kasar. Saanan, Noel? Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na. Ammom ka daya kayat daka ko mga alaan aninang, idi kasar da Joyce ken Rikaw. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakay. Apay nga rod ang nagdiritso met iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanadismayada, idinadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasar, ngay napapam, gapoy ti regalaw, ken paputpay. Nabayag matanday jay. Anya nabayag, idilaang napalabas sa taon day jayan niya. No saan siguro akas jay ti inaramid mo? Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita? Ay, Ita, ammumet siguro ti aramidem. Dayta nga ugalim ti makagapo, no apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasar. Saan lang nga minarigalo ken papet-pet ti importante no mga nakay ti kasar? Kas may sa aninong wenno ninang iti kasar, nasayaat nga ugali ket kasapulan. Laglagipam asaan laeng at ikinabak ng ti pangibasaran tapno mapili ka aninong ken ninang iti kasar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.